Miss Wagda Ming Tabiri Sung Yumnam Anuradha Devine Kono Krumzari Housing Maroi Bapauda Umbutrama Pansuba Independence Day Palanthoram Paksana Pangthona Kray Kumathoi Suba Athoba Mairu Shinginumi Students Martyrdom Day Ngasai Palantau Kray Lunana India Lengana Indo Myanmar Ngangkhoi Saban Khazanba Amadi Satok Sachin Tawba Thingba gi matangda UNC gi Mayor Singna Manipur gi Governor ga unaduna wari sanakrai House Pausan me Pizari India gi Humbuda Mapan Suba Independence Day gi Thoram State Aside Supaksana Pangtong Nakrai Raja gi Thang-Ta State Asage Governor Ajay Kumar Balana Athoiba Meeting ko oiduna Zati gi Machu Ahom gi Phirante Singkhatuna Ahanba Manipur Rifle gi Parade Ground da ngarang pangthokrai Zadiki Piranda Sinkalabatungda Governor Gut of Honor Yang Sanbaka Loinana Contingent Control Hum the Game Maspat Salam okay. 4th Indian Reserve Battalion Ge Commandant Ramesa Rambamna Command Kiba Perat Aduda Jackly Army Assam Rifles BSF CRPF Manipur Rifles IRB Nupa Amadi Nupi Armed Police Assam Combined Civil Police Manipur Jal Department Forest Department Home Guard and the combined BDF, Manipur Fire Service, Traffic Police, NCC Year Wing, Sainiki School, Johnston High Secondary School, NSCB, DG High Secondary School, Amade Wankai High School, Contingent Singh Sarugya Kibagaloinana, CRPF, 1st Amade, 2nd MR, 1st IRB, Home Guard, IW, VDF, Amade, Sainiki School, Ben Singh Sarugya K. Tharomaduda Governor President's Medal for Distinguished Service on the occasion of Republic Day 2024. Ilangbam Bhuvaneshwar Singh, Retail Inspector of the MPS, CID CB Crime Branch Lanthoke Loinana, Kabib K Inspector General of Police John 2 Oinamba, Premananda Singh Inspector CID SB Amade, Laristram Ramkumar Singh, ASI Okun District Police Medal for Meritorious Service for Republic Day 2024 Lanthoke. Officer Ani Yauna Punamyu Nipanda Medal for Meritorious Service for Independence Day 2024 Lanthoke. Tharomaduda State Asagi Chepchakatade Pundit Kumar Goyal, Security Advisor Guldeep Singh, DCP Rajib Singh, Hanagi Chief Minister and Biren Singh, MLA Singh Yauna Police Amade Civilge, Makok Tongpa Official Kyasu, Sarugya Kibakaloidana, Natke, Oina Jagoi Singh Utke. For the generations to come and reaffirm our responsibility to continue building a stronger, more inclusive and prosperous Manipur. I salute the indomitable spirit of people of Manipur who continue to inspire us all with their resilience, determination and hope for a brighter future. High Court of Manipur Sanduna Humudramapan Subai Independence Day Tharam Harau Tayambaga Loinana Mantri Pukida Labor Court Complex the Pantokray Tharamadada Justice K Somasekar Chief Justice High Court of Manipurna Jatigi Mazu Ohumge Piran Chingka Kibagaloinana Jamaga Humpumare Battalion Border Security Force BSF na Rastriya Salute PK Tharamba Aduda Justice A Guneshwar Sharma Judge High Court of Manipur Justice Golmai Gaipul Selu Kabui Director Manipur Judicial Academy Brajabihari Singh Chairman Bar Council of Manipur and Kumar Singh President High Court Bar Association of Manipur CIGP Mutandra Singh All Manipur Bar Association Ozis Mutumb Register General High Court of Manipur Bar Member Singh Judicial Officer Singh Amade High Court Ki Staff Singh Su Sarugya India gi Humbudrama Pansuba Independence Day Amade Operation Sinduga Mari Lenana Thasage Tang Tarani Toidage Kangla Western Geta Assam Rifles na Sinduna Chatarapa Special Band Performance Loishin Cray ICAR South ke Mie Makada Chatarapa Special Band Performance ke Ngarang Pangthukiba Aroiba Numita ICAR South ke Major General Rabrut Singh
OC 57 Mountain Division के Major General SS Kartikeya Assam Rifles amadi Police के मकोक थोंबा official सिंग लोइनना मियामना सरुग्या के India के Independence Day celebration का मरी लेनना चटकेबा band performance अदुदा Assam Rifles के तोंगा तोंगांबा band सिंग sourcing उठके District Administration Kaksing Naso Sinduna Humbudra Mapan Suba Independence Day Githaram District Sporting Association Kaksing Ground da DC Kaksing Rohit Anana IAS na Chief Guest Uduna Pangthoke Tharam da DC na Machuangi Jatigi Firan Pahinki Bagaloina March Parts Contingent Kunipana Charkiba Pereke Salami OK Independence Day Eduke Perete Commander na SDPO Sugnu NJ Suresh Anthony MPS na OK Loinana Tharam Aduda Cultural Troop Tarina Tongan cultural performance Uki Macedanatana Indian Red Cross Society IRCS Red Cross Society Kaksing na Mock Drill Kaksing District Yoga Shande Sport Association Kaksing na Yoga Demonstration so utke Tungda District Asagi Mathong Masakhangba employees sing da makoina tawriba thabokpo Sakhangba oina appreciation certification yenthoke Independence Day Tharam da SP Kaksing Priya Destiny Lystrom ADM Kaksing District Pangambamba Santikumar SDO SDC Singh District Level Officer Singh Staff Singh so Sarugaki Operation Sindo Mai Pangnaba Honabada Tauna Lena Honakiba Atawa Singh da Katokpa Amadi Umbudra Mapan Suba Independence Day ke Tharampa Amangarang Tawan District ke Kebasing da Leba Kongzak War Memorial Complex da 28 sector Assam Rifles na sang napang thokray Tharama aduda ningkha tambage haraban nungaiba phongdokpa oina 46 Assam Rifles ge banda party ge kangbuna pipe band utpage kumai uke loinana Assam Rifles public school ta kaksang ge mahiroi singna Manipur ge nat ge oiba zagoi sing utpa jazz band ge kangbu leibak Ningba isai sing sakpa amadi Assam Rifle ge personnel singna thang khokri ge jagoi utana miyang ge puning sing ke Singlemba Tharampa Aduda Colonel Imam Mukherjee Additional DIC Headquarter 28 Sector Assam Rifles Priya Destiny Lystrom MPS SP Kaksing KSI Kennedy Social Worker Colonel Sivendra CO 46 Assam Rifles Assam Rifle ge officials sing amasung makoi ge imung manung sing sarugya ki bagaloina Kaksing amasung Thawan District senior citizen sing civil society organization kia ge myoy sing so Madu da saruyake India san batung na ngarang Budra Mapan Suba Independence Day Celebration 2025 ang pangthong na bagong Bishnupur District UNESCO District Administration Bishnupur na Sinduna New Mini Secretariat Complex Bishnupur da pangthokray Tharam da DC Bishnupur Pujai Langbampa IAS na Jatigi Masu ahum gi piran da pahen ke Tharam da CDO ge DSP D. Robinson na Pereta Commander Oina Saduka Yaduna District Police Bishnupur BDF Band Party Female Home Guard Ankalwadi Navodaya Vidyalaya School Bishnupur Ningthokong High Secondary School Oinamba High Secondary School NCC Cadets ke Troop Sing Yauna Tongan Bakanti Center Tarungna Mass Sports Jatuna Piba Salami Salute Pusa Ilangbam na okay Tharungge Sarukama Oina Indian Red Cross Society Bishnupur District France ke Maikitaki Saruk Yakiba Singda First at Life Saving Techniques and Utke Amuramda Subdivisional Office Moirange Office so SDO Moirang na Sinduna Humbudra Mapan Suba Independence Day Celebration 2025 Tharam Ngarang Pang Thokray Tharam Duda Sarugya Kiba Miyamna Jatigi Isai Sapakaloina SDO Moirang CH Somerendro MCS na Jatigi Masu Honge Piranta Pahenduna Independence Day Celebration Pangthoke Amuramda Subdivisional Office Nambonge Office so SDO Nambol Sinduna Budama Pandisuba Independence Day Celebration 2025 Tharam Ngarang Pangthokray Tharam Duda Saruk Yakiba Miyamna Jatigi Isai Sapagaloinana SDO BDO Nambol Tongbram Sangkumar MCS na Jatigi Masu Onge Piran Maningtam na Pahenke
Haukiba sahi ke adage Manipur da India ke Independence Day numit pu boycott tawduna lapage sarukama oina chahi asidasu coordination committee korkomna Thaurampa asibu pong tarani pange jane strike out na boycott tawkibana lamdam asage mahusa ke punsida sauna kaiba pikre ngarang pangthokiba 15 August India ge Independence Day ge mayukta kaukiba jane strike na Kwadambam nupi kaitel pauna thangal yauna lamdam asage mapamba punamak kaitel thong lonake adubo tangai phadaba thabak tharom singde komthoke haina korkomna thadurakiba cheroladuna palle August ke tang taramanga ge ayangki pung amatagina nungthenge pung tarumakai phawwa sathakiba jane strike na lanagi oiba kharanatana passenger poba gari sing chenakide oil pump sing thonglona ke nakalamuramda security ke akanba section thawra kaloinana ahanba Manipur rifle ge parade ground da Manipur ge governor na athoba meeting oiduna India ge humbudra mapan sobe Independence Day ge thoram pangthoke Kayang kuina aikhoi apaswa ge machinjak pike gadaribano India lengangna lamdam asigi mioi kya ge thawai pamlebano haina amoka ge president Nando Luangna India lengakta pendapa phongdorakle Dragonian lo ama oiriba apaswa ge mayokta masam matanda mai thazaduna katokraba athoba pepam siteranjan ge leikhidaba kumatori suba athoba mairoi singe numit students martyrdom day thoram ge miam ge oiba mepham ama imphang college da pangthokiba aduda saruke yaraduna mahana hai black loni hainariba apaswa ge marumda India lengangna miokya ge thawai pamlibage miokya ge I pamlibage amadi nupi kya ge izat khongaunaba pamlibage haiba wangsing ase hangninge Nakalamuramda ngasigi tharambadu da sarugya khiba Mahiroi Love MSF ke president hijam Roshana hai mioi badi lairadana Thawai panba khudimak apa aponda yaudana maromdam bai hingjaba pami haiba ase center lengangna khangpham thoi ngasagi tharampa aduge mangoinana ayoka angan madage hauna Bisnupur district ke manung channa leiba CI college ke manakta leiba Thanil Kunda leiba athoba peba Mr. Zangi ningsem metamda amade athoba asina masamatanda mai thazin jadana yata kiba mapamda miamna hegaleke tamke masage matunga athoba asige punapam lamdam Sega Road takhlambam laikaida miamna hegaleket tamlaba matung mapamba adudage kasampa junction da pauduna laklaga Tidimpa lambi da leiba impanta college pauba mahiroi chakya yauna yamlaba miamna wangang daba khongsa salaba tungda imphang college da miamge oiba me phampang thoke agi machinjak jo koi pi gi doino akoi mioi ke apas ba gi machinjak ne thawai ke api gi dori mioi ke anapi gi jet pi gi dori mioi ke agi I ke am pi gi dori natraga bharat sarkar ne mioi ke agi thawai pami mioi ke agi I pami nupi ke agi jet khongoi na ba ijal oba pami haibe se khoi ngasi hangbagi chapcha matam angoi rabani aduna sigumba bharat sarkar na malenge khom da sanadraba aduga manipur gi miyam na su yadraba adugumba apas ba se khodak ta lokthok kadam ne haiba phirep se manipur gi miyam na akhoi lengdra leidi haiba wafam simasu thamjare Manipur abadi ate mafam sindage black law ama oiriba apaspa 1958 lawtho o apaspa repeal daw haina yellow pure singedamakta kathokduna human tours oina masa matanda mai thazaduna thawai katkiba adawa pebam siterenjana laikidaba thodo chahi khudinge MSF naning singduna hegaleka tambage thoram pangthokduna lapage sarukama oina kumathoi super students martyrdom day MSF Bisnupur district sinduna Bisnupur dang ase pangthokre thoramda da Manipur ge tongan ma mafum kya da gelakpa mairoi sing CSO singe lusingba singe ima kyana sargatuna athoba pebam siterenjana yata phamoi ke Bisnupur kaithenge mafam aduda amadi CI college rota leiba mahake ningsing khubamna miamna haigaleka tamke haigaleka tamba aduda amokoge vice president Dr. Norendro Thoksompa amadi atai imake asu yaduna haigaleka tamke
MSI Bisnupur District President Khoirompa Manglem Mana Pondorkibada Amuwa Aint Apaspa Ase Manipur Amati Mapampa Atayaki Puno Lauto O Haina Tawai Katkiba Atawa Ase Mathauna Maring Zenbo Ningsing Duna Ngasige Hegaleke Tamba Ase MSF Manipur State Ke Meanga Makada Tharam Se Pangtopani Haike Krishna Janmashtami Dega Marilena International Society for Krishna Consciousness Iskona Sinduna Krishna Tatwa Character Building Haiba Hiramda Nomagi Oiba Seminar among Ase Sangai Progda Labor Iskon Temple the Pangtokre Tharamadada Manipur Governor Ajay Kumar Bhala Eknath Das Joint Secretary Iskon and Chairman Iskon Manipur Temple Management Council Amadi Rimski Director Professor Z Suningkumar Sarmana Atoba Mitunglen Tharamapu Amadi Akhanaba Mitungo in a Sarugaki Tarambatuda Iskon Manipur Temple Ge website Amasu Governor Hangdoki Bagaloinana Sobinara Masoponke Taranga Marilenana Governor Azakumar Balana Hai Haurakliba Tungi Naharun Singna Apava Tabak Tarapada Tung Innaba Laigani Nutigi Laishangda Laktrabaso Apava Tabak Tauduna Isabo Samdok Sabada Natana Maduge Apava Kanaba Pangani Pondoke Manipur ki phibam yamna phagalagle adubo chapsana mapung phabadi oidri ngasi Krishna janmana lakpadaga iroinana tangdo leitaba santi leiba lamnamama orasunu haina Sri Sri Govind's Temple Board ki section officer barisar mana phongdoragle Krishna Janmashtami ga marilenana Sri Sri Govind's Temple Board sinduna pangtokpa Harinam Mahamantra competition ga marilenana mahna hai sahi kudengi mapu mahaki mapung numite asetatonga nonga matharamba kya pangtoktuna lakpani sahi asge oina Harinam Mahamantra gi isai sangdamna pa ase pangtokpani mangna makataraduna hai Mamang ka sahigi yang nabada masang yam laba bakta kiana numit asida sarugya balakpa asina tagle lamna masida oiriba phiba mase karam makai de pagale adamapo mapung phaba amadi oidri mapugi numit asana lakpa ge iroina na lamdamba asina mausa ge tangdu leitaba adu pinabiba oirasanu pongdoke Kwakta Santong Community Hall Rally Camp Talariba IDP Singna Ana Ayek Yaurokpada Kudong Sadaba Kya Mayong Nariba Sing Karada Oirabasu Kongnaba Pandamda Nomagi Oina Free Hall Medical Camp Ama Network in Action NIA Amadi CMO Bisnupuna Puna Kusamna Duna Kwakta Santong Community Hall Rally Camp Da Pangtokre Nomagi Oiba Free Medical Camp Aduda Medicine Pediatric General Medicine Otro Gynecology Doctor Mapana Lying Bage Tabak Pangtoki Loinana Matotaba Hida Sang Sulemna PK Tarumdada Lemna Lying Batanatana Diabetes Test Yauna Atai Matotaba Testing So Lemna Test okay. Department of Agriculture Government of Manipur Gaming Makada Sangai Land Organic Farmer Producer Company Private Limited Sinduna Matokaramna Farmer Singna Chatok Marangkaina Putokani Amadi Matang Matamgi Tarakpa Laina Tina Kiadagi Matokaramna Lomi Singna Ngautoktuna Hidak Langtak Taduna Lomi Sing Chatok Marangkaina Pangangani Haibigi Matangda One Day Awareness Program Pa Amakumbi Setupur Da Pangtokre Taramduga Marilenana MOVC DNER Phase 3 Makada Napsak Power Sprayer Pumpsing Su Lomi Taramangada DBT Ki Kutangda Pangangkiba Loinana Lamdamba Aduke Farmer Singi Lopam Singda Darkar Laiba Organic Hidak Lang Takasu Awareness Aduda Saruga Kiba Lomi Chame Hamadalem Yentoke Taramdada Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region MOVC DNER KIS Nimaichan Scientist L Sanatomba W Nupendra Public Health Engineering Department EE Oina Tabak Doram Laba Retail Executive Engineer L Gokun Chandra Amadi Sangailand Organic Farmer Producer Company Private Limited Chairman KIS Samusaba
Kanglei Farmers Welfare Society ge Vice President ke Tomba amadi Secretary S Charachandra Namaru iba miyosing oina saruyaki. In a Manipur Parliamentary Constituency ge MP Dr. Angomsa Bimol Akoizam ge MP Lokent Area Pangi Sampam de Board ani amadi Labzake Singh Indian Red Cross Society Manipur State Branch ta Tingbang oina ngase khusina krai Tharamduda MP Dr. Angomsa Bimol Akoijam amadi Indian Red Cross Society Manipur State Branch ke Chairman Narendra Ningom bana atoba mitunglen oina saruya ke Indian Red Cross Society Manipur State Branch ke MC Avenue de Labor Office tangase pangtopa tharamduda board ani amadi lab jacket taramanga MP Angomsa Bimol Akoijam na ngase khusina nam kibani Tarunga Marilaina Dr. Angomsa Bimol Akoijam na Pondor Kibida Mapal Lamta ki Lapai Agency Kea Manipur Yarakpada Masak Machu Hector Oli Madu on the voluntarism spirit hong the organization asi Indian Red Cross Society Kaktane Kanglaga Ambulance Taret Mateng Pangkraba Matungda ngasi bot ani amade labseke chinga asekhusina Makatana so Matengka Pangna Bahonagani Aduga Red Cross Tigidi Atei Lairiba MLA Humpu Lairiba Sinaso Mateng Pangbiragade Red Cross Society ge award pasink soitana mention mangamgani thazai amadi Red Cross na miang Mateng ka pangbada hena mapung phaba ngamgani thazai haike India Lengana Indo Myanmar Maru Aina Manipur ga Tainaba Ngamkhai Singda Sambal Kansenba Amadi Atpanba Yautana Satosa Center Tauba Tingbagi Matangda United Naga Council UNC ki Mihuta Kangbo Ama Governor Azekumar Valaga Unaduna Warisana Kray Hiramasi Center Government ke Subsect Oibana Central Government ke Mihuta Yauraga Atubada Wari Sananaba Honese Hada Kray Adubo UNC na Mamanda Thamkiba Wapama Amata Hongbalate Naga Miamgi Ihol Kangdrabade Matama Ama Hekta da Kongzan Sinanaba Sem Saraka Lay Hana Lubasage President NG Lorhona Pondoragle UNC gi Mihuta Kangbo Adu Lubasage President NG Lorho Amadibas President and Gomai Pauzana Luchingba Mioi Tarana Sabani Hariba Muting Asinangase Ayupung Tramatoi Tabada Impalge Ras Babanda Gabanaga Warisana Kibani Warisanaba Aduda Manipur Lengake Home Commissioner and Asokumar Su Saruke Yaduna Kupna Kananene Ke Lunana UNC ge Maikadagi Indo Myanmar Ngamkaida Sabal Kazanba Amadi Apanba Yautana Satosa Sent Yadabagi Athingba Lautoknaba Governor India Lengakta Taksen Binaba Wapam Sing Thamke Governor Maikadagi Kadita Wiyabage Haibadu Yengsingani Haida Tazaba Piba Natana Nakalanigi Marakta Wari Sanakibagi Chapsapa Paudampa Hausake Oina Kangbangamdri Amaramda Governor Amadi Home Commissioner Ga Unaruraba Matung UNC President NG Lorhona FMR Amadi Boda Fencing Matangda UNC na Mamangda Thamkiba Ultimatum Matam Henkibadigi Nagalu Sing Basinga wa Tanatuna Kongsang Sangsinaba Sam Saduna Ledabani Adubo Governor na Pausenta Pirapadagi Ngasi Warisana Kevani Governor Unabada Mahana Center Lusing Basingi Yauna Warisanaba Sananaba Hairakle Hirampa Asida India Lengana Positive Oiba Tabak Tauraklabadi Apapa Kongtani Karigumba Taurabadi Naga Miamgi Oinade Kongsanga Adumak Sangsingane Maragasida Governor na Unaraga Santrenta Lusing Basing Yahunduna Unasi Hairakpa Peningai Oide Maramde Kongsanga Sangsinaba Samza Sadringai Mamangda Hairamba Uram Labadi Pagadavane Governor ge position Sapsana Kangi Haiba Wapam Tamladuna Kongsangi Sam Saringai Manungda Wari Sabagi Pausen Pirak Labadi Kanagani Haina Pongdoki All gas care a GC Manipur Stena LBG gas consumer singna Saktong gas as a Mato Karamna Sizinagadage Amade Kudong Tibadagi Mato Karamna section Taurang Sing Lokakadage Habigi Matangda Wangway Assembly Constituency
Govindragram Lai Harangbong Community Hall da Lairim Jump Maizau Gram Panchayat Amadi Apunba Sakti BLF na Sinduna Lekai Aduki Nupising da Saktong Gas ke Matangda Mass Cam Training Program ama pangthokre Tharampa Aduga Marilenana AZC Manipur State ke Manager SI Zoy Prakash Maitai na Pongdorakpada Aikoina Oina Seasonariba LPG gas Asi Seasonaba Matamda Aikoina Gas Stove Aduda Kari Problem Laibake Haibado Mangsongnana Kangdokpa Mathau Tai Madu Aikoina Kanziludaba Amade Kangodabadaki gas Pokaibagi Taudoka Situina Toale Marampa Aduna Aikoina gas Taba Matamda gas stove Aduda Kari Asoipa Yauribage Haibadun Tina Segawa Pai Amade gas Seasonaba Loraba Matung gas stove Adu Mutalaga Tambage Hainabi Laibiba Loinana Saktong gas Dagi Torakadaba Kudong Tiba gas sink Adudaki Matokaram Nachak Singane Haibadu Miamda Mayak Singna Kangnanaba Ngasage awareness program Basay Pangtopani Haike Sayesige August ki Tang Tareta Amade Tarahum Doda Tripura ge Bamutia ge Manung Chanba Maite Kund Berimura da Urepo Yum Tamkraba Betikan Rezeki Mitampa Amade Guati Manipur Bus de Danana Urepo Yum Tamkraba Get Ase Loishnaba Honabada Lamda Masada Lediba Miam Dagi United People's Front UPF Manipur Game Mike Tiki Mating Nidakle Ngase Manipur Press Club ke Kaubru Hall da Pangtokiba Paugi Mi Pampa Amada Wapama Silubus Age President Nong Tombam Rupa Chandrana Pongdorakpada Jai Esige August ke Thang-Ta Tripura Manipur Student Youth Coordination Committee Amadi UPF ka Kusam Naduna Tripura ge Bamutia ge Manung Chanba Maite Kun Berimurada Bitikan Dreseke Mitama Sanaba Urepo Yung Tamkre Adamoinama Urepo Yung Tankraba Mitamase Loishinaba Honabada Seltungi Awatba Kara Mayungnari Masidanatana Ta Simake Tangtareta Goti the Laiba Manipur Bus Dida Mapamba Asibo Manipuri Singna Kundaba Mapampa Amani Haina Miamda Kanganabage Pandamda Mapamba Duda Geta Ama Sananabage Urepo Yung Manipur Bus Tige Akoibada Ladiba Lupa Mariga Punduna UPF ta Tamkiba Asi Athoba Matamda Loishinduna Tongan Tongamba Mapam Singdage Lakpa Mio Singna Mapamba Adubo Manipuri Singna Kundaba Mapampa Amane Kanganaba Nona Sagadariba Geta Ase Loishinaba Honabada Miamna Angamba Mating Pangbio Hana Supundoragli Langon Zone 4 Dagina Zone 1 Takiba National Gambiles ke Lambi as a quality maintained Taukidabana Hosek Lambi as a Saruk Kaide September ge second week 4 ge Manungda Samjimbiu na Trabade Lengake Matata Akan Makong Sankya Changsilagani Wapamasangasi Joint Coordinating Committee JCC 91 Maite Langong President S Debal Nanda Manganga Pungdoraki Mauna Sumna High Langone Zone 4 Dege Zone 1 Takiba Yamna Maru Erebalapi Asige Matangda Zone Coordinating Committee 91 Maite Langonga Punna Janminadiba Zone 1 Zone 2 Zone 3 Ge Marapai B Singh Punchilekai Marapai B Punsilok Marapai B Punchilekai Welfare Club Zone 2 Ge UCYC Club Amadi Lambi Asida Service Taudiba Autoriso Union Ge Mehuchenga Puna Paminaduna Yamna Kumna Kananarabatungda Ta Ani Honge Mamangda Ta Kibatangariba Langon Zone 4 Degina Zone 1 Ta Kibanas Gambilis Lambi as a quality maintained Taukidabana Marambo Eraga Hosek Nong Sutamata Masida Lambi Asige Drainage Matiksana Laitabana Lambi Matakta Ising Chenchinduna Haiba National Gambilis ki Yamna Maru Ediba Lambi Loina Masin Masekaduna Kongkut Laide Asigi Sumatakta Haiba Lambi Asida Hibi Vehicle Gari Tuina Sato Sasin Tawana Lambi Machin Masekaiduna Miamna Sato Sasin Tawada Yamna Kudong Tiningai Oire Hibi Vehicle Singna Chatke Haibasu Jingya Rongi Lambi the Oina Chatpio Haiba Miamna Tingnariba Lambi Kudong Sadaba Asi Mari Lainana
PR lenga ke department singna athubada yengsinduna September ke second week fau hi manungda samsimbiu natrabadi JCC amade masiga saminariba maira paibi lup singa amade CSO singa loinana mari lainaba department singi mathakta akanba khongsang sing changchalakani hairi Manipur ki irang kasida thawaina pontha pi khraba singna thamlamba masa sing amadi rally camp ta leidiba khudong chadraba angang singda mahima sing mapung phana naba tha khudingi egalitarian Manipur of the Altruist EMR Trust ki Manipur amadi mapalge sponsor singna sponsorship pituna lapagi makas tatarakpa oina sponsorship pangleba mahiroi sing ki imang manung singa ngase palace compound laiba Manipur State Film Development Society MSFDS the interaction program ama pangthokre Tharamatuda Retired Lieutenant General Konsam Himalay Ima Trust ke President Dr. Santi Kumar Sapampa Amade Babina Group of Company ke Managing Director Dr. W. Thang-Ta na thoiba mitung Tharamapu Amade akanaba mitung waina sarugya ke Tharamatuga Marilenana Retired Lieutenant General Dr. Konsam Himalay na Hai Ima Trust na Paikaliba Tabak Taram Kea Ase Yamna Pabakong Tangka Amani Iranga Seda Tawaina Ponta Pi Kreba Singna Tamlamba Masa Singda Makoina Mahima Sing Ningtina Tamanaba Sponsor Bibiba Haibase Yamna Paba Kong Tangka Amani Masidas Natana Manipur Dagi Amadi Mapalam Dagi Sponsor Singa Sponsorship Panglaba Mahiroi Shinga Unabagi Kudung Saba Pangba Ase Yamna Laiba Pavane Pongdoke Sponsorship Panglaba Mahiroi Shingna Makoi ge sponsor singa lengan yanduna ikai khumna bo utpagaloinana makoi bo puning thogat biba amade thauna happy bagi damalta benba utke amade tharong ki loisilakpada anauba sponsor mioi mari tholaktuna makata ba mahiro kharada sponsorship piragani haina lauthoke taramada sponsor phanglaba mahiroi marpudra nithoi sponsor sing Mama Mapa trustee member sing tungan tunga ma mioi kiana sarugya ki Kanglai ina te yokapalop nambongi thau pogataba thongme sing lining thau khori phaba Laimangda ngasi wasak lobagaloinana lupa asina pangthokadaba thoram sing lauthokre loba saginaw na khallaba thongmi sing de lusing purent oina nangmairakpam tomal Taupurel Arangbam Ramanandra Luwang Selungba Arambam Maimu Yauna Tomi Taramapane Nauna Kalaba Tomi Sink Ado Lusing Puren Namirakpamba Tomana Lusing Tuna Lub Asige Jaukanaba Tabak Paikanaba Amadi Inat Jaukanaba Tabak Sink Paikakani Haina Dharmagi Oiba Lining Laishon Tautana Wasaglauke Namayapun Tomana Pondora Kibada Manipur Asi Inat Lining Tausadaba Amadi Kautung Nabana Marambo Oidaga Tabak Takha Kangna Dabadagi Laita Daba Iramdampa Ama Haibadu Oiri Togliba Pamdaba Todok Sing Toktanaba Inat Lining Sakunaba Taxi Kase Ningsing Hanaba Tabakaya Paikakadi Aduga Lupa Asina Hello Oiraba Singda Sahi Kudengi Piduna Lapa all as pension so Makatana Pitokpa Hauragani Haiki Amadi press media, electronic media, Unamaki Mafan Baikuina, Masimbasu, Tamjari, Masi Harga. Huyen Lalong Thang-Ta Association Manipur na Sindana Minini Satakadaba Thang-Ta Teachers Workshop 2020 Pangasidagi Yunam Hoidrom Maka Laika the Leba Thang-Ta Mahikolda Hodokre Workshop Hodopagi Tharamba Duda Huyen Lalong Thang-Ta Association Manipur ke President Hoidrom Prem Komana Manipur ke Tongan Tongama District ke Lakiba Skun Singda Thang-Ta subject po takpi tambiriba amade Thang-Ta
Academy Singi Instructor Oina Thau Puriba Singbo Harau Tamna okay. Workshop asida Bisnupol, Imphal West, Imphal East amadi Thawan District ge Thang-Ta ge oza amadi instructor punna kuntrana sarvyakhe. Universal Friendship Organization UFO Imphal West Headquarter number 1 Langtabal Puramakong Battalion ge manung chana leiba Maitai Huya Lalong Sintam Sanglen Chajal Academy UFO Jingpu branch ge Taranito Suba Rising Day ge Tharam ngase pangthokre Tharamba dudai iso gram pansai ge pradhan Waripamba Devan Singh na ibudho pakhangba yekpa maling Jingkha ki bagaloinana UFO ge member ke ana phiran ge maphamda salute pituna ikai khamna baso utke ngase ge Tharamba dudai UFO ge President RK Sana Parihal Secretary General Y Mairaba Angom UFO ge oina Ladiba Thang-Ta ge Chief Instructor Nongmaithem Bisoy Thang-Ta ge Instructor Sam Maitei Yauna Battalion de Secretary Singh Commander Singh amati tongan tongamba mapong kya dagi lakpa member Singh sarya ke Amarumda Maitei Huyan Lalong Sintam Sanglen Chajal Academy UFO Jingpu branch ke Taranito Suba Rising Day Tharanga Mari Lenana Save the Environment Highway Theme da UFO ge President RK Sana Parihal ge Miang Makada UFO member Kyan Angasi Jingpu Jingthak ge Akoi Bada Uchara Kyanom Thakre Haidibo Uchara Thabage program paduda UFO ge Secretary General Y Mairaba Angom UFO ge oina Ladiba Thang-Ta ge Chief Instructor Nongmaithem Bisoy amade atai member Kyana Sarugyarduna Jingpu Jingge Masai Golda Uchara Tanirom Thake Assam ki Zorata Pangtokadari Sub Junior Girls National Football Championship ke Tier 1 da Saru Yarukadaba Manipur ge Nupi Sanaroi Shingda ngase All Manipur Football Association Amphage General Secretary Y Jyotimor Roina uniform Yanthobagaloina Sanaroi Shingda Lamda Masagi Mingchat Puraknapa Atet Pawapam Tamkre Uniform Yanthopagi Tharampa Aduga Marilenana General Secretary Y Jyotimor Roina Pongdorakpada Mamang Chahi Kyada Pangthokiba Sub Junior Girls National Football Championship da Manipurna Rank Tarurak champion to Oibangam Kre Adumbo Oinamak Handak Saruk Yarukataba Championship Asidaso Manipurna Soidana Champion Oirakadi Habige Tazaba Adulai Masida Manipurgi Miamna Sanarishing the Tazaba Tamliba Asi Sanarishing the So Kangna Tawai Yauna Sanarangna Mahona Biu Masida Natana Tongan Tongamba Kangluke Championship Pangtokadariba Asida Manipur ki Maute Sinduna Sarugya Gadariba Sanarishing training program Pangtok Padanatana Sarugya Gadaba Sanarishing Oiba Topam Toba Tabokya Pangtong Nabaso Ampagi Maiki Dege Kana Honare Hane Supondoke Tasiki Tanka Anidege Ahum Poba Ziribamge Arke Sanatumbi Bidyalaya Auditorium Holda Pangtokeba Alsmita Kelo India ke boxing Likta KZ 37 ge junior category ke event point fight amasung music form da gold medal Laura Kirby Uchiwa Makha Lekai dege Sagun Center Premsit Amadi Sagun Sempo Ongbi Inawi Aniki Machanapi Sagun Sem Nungsitoi Chanu Opugi Thorampa Ama Aponba Naharon Lamsing Lova Amadi Impal Turen Football Academy na Sinduna Club Asige Hall the Pangtokre Kickboxing Sanaroi Sagun Samba Nungsitoi Chanu Opage Thorampa Aduke Manung Channa Championship Duda Saruka Yaruba Latin Master English High Secondary School Ge course Angomba Sanatumbi Chanu Amadi Music Form da Gol Laura Krabi Longsam Bandana so Asamba Kudon Pot Pituna Taramna Oke Bagalonana Gold Medal Laura Krabi Sagun Champ Nungsitoi Chanuna Pongdorak Pada Ngasi Mahana Gold Medal Lowangam Lakliba Ase Mahako Takbi
तंबिरखिबा ओजा सिंह अमदे माके अपोकपा मपाना कन्ना होनबदगिने अमदे मथंगथा सितंबर हिमाचल प्रदेश दा पांगथोकदरिबा जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप असिदसु मयामगी 1000 दगे माई पाकपा ओइदुना गोल्ड मेडल लौबा ngamjage loinana मसिदगी हेनबा अचो अचोबा चैंपियनशिप दा सरुक याबा ngamnaba hanbalaitana थौना अमका लोइनना होनजगे मसिदा मियामनसु अंगamba मतeng पांगबियो हाइना फोंदोके हानगी प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगे डेट एनिवर्सरी पालंदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना कायखुमनबो उठकी लेबाकसगी सकवा थौरांग क्यादा पाइखलंबा लुचिंगबनी हाइना मोदी ना फोंदोके लेबाकदा मपुनसी कथोक्तुना थबक तौरंगके वाजपेयी की डेट एनिवर्सरी सदैव अटल दा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अतैलु संपक्यानासु वाजपेयी की इकायखुमनबो उठकी इंडिया के मियाम्बो फजना खोनबा ngamba लुचिंगबा अमा ओइखिबा वाजपेयी 1954 की दिसंबर के तांग 15 दा पोके महाक वांगंगबा यमना हाइबा राजनीति के मरमदा फजना खंगबा अकनबा मंगलान लेबा अमदे मरमदोम लेपचबा ngamba लुचिंगबा अमने 1953 मतम कुइदना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओइखे मतुंगदा 1954 दगे 2002 फावबा अमु हन्ना प्राइम मिनिस्टर ओइखे बीजेपी लिंखत की बसंगे मनुंगदा महाका अमने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स सेंबदा महाना सोवथौदांग लौखे महाना प्राइम मिनिस्टर ओइदिंगै मनुंगदा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट उठखे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के मनुंग चन्ना नेशनल हाईवे सिंग एक्सपांड तौखे पोखरान टू न्यूक्लियर टेस्ट अमदे पाकिस्तान गा इंग चिंगना लेमिननबा थबक क्या लौखलमके महाना लेबा के दमकता तौरंबा थबक संगबो सखंबा ओइना लिसंगनी 13 दा भारत रत्न अवार्ड पेखे लिसंगनी 13 के अगस्त के तांग 13 ता लुसंगबा से मपुनसे लोंखे गाजा स्ट्रिप दा हॉस्पिटल सिंगना मतेंग नीरिबा पैलेस्टाइनियन कुंतरुक हाटक्रे हारी इजरायली हॉस्टेज सिंगी इबंग मनुंग सिंग ना प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ना गाजादा मिलिट्री एक्सपांड तौना बसिलेबा थौरांगबो यानिंगदबा फोंदोक्तना प्रोटेस्ट सथके गाजागी मिसिंग ख्वाइदिगे यामना लेबा एरिया बो इजरायली आर्मी ना पाइसनबा होनाबदा यानिंगदरबसिंगदगे महाके थौरांगबो येनिंगदनबा होनरी इजरायलना तौरिबसे हमासबो माइथिबा पीरगा लोइसिनबा तौरिबने हाइना होनबने हाइदुना यानिंगदबा फोंदोंनरे गाजागी मातंगदा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल UNSC ना इमरजेंसी मीटिंग अमा तौद्रिंगे मांगोइनना नेतान्याहूना फॉरेन मीडिया दा हाइकिबदा था कुनिथोय सुरक्लबा लांटा सदा फॉरेन जर्नलिस्ट गजादा चंगंद्रे इजरायल के पांदम दे गजा लौसन बनते गजाबो मनिंग तभनबने मकोइना तौरिबा असगे मायुक्ता अरानबा ओइदबा क्या संदुरकले इजरायल के स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकर सिगी मनुंगदा अमा ओइदबा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मार्स नसु इजरायल के थौंगबो यानिंगदतुना मिलिट्री इक्विपमेंट पिरोय हाइखे खुलाइसिंग अदु गजादा सिनरपा याय हानसु जर्मनी के चांसलर ना मखाताखे हौजक सानबगी पाव बिजरी तरक सुबह संगाई ट्रॉफी वेटरन फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 के मकपो VSAI थंगैबना ओइबंगमख्रे पासोइदा लेबा पम्याल प्लेग्राउंड यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना पुन्ना टीम 15 ग्रुप मरी थौना खाइदोक्तुना एप्रिल तांग 19 दगे हौदुना चटखिबा फुटबॉल टूर्नामेंट लोइसिनबगे थरंपा अदुदा मोरंगा असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA थोंगाम शांति यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर डॉक्टर मयंगबम भेटो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के डायरेक्टर तखेलंबम फुलेन मैते सोशल वर्कर रुजल हाइस्नाम आरके फॉर्चून डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अमदे टूर्नामेंट असगे डोनर्स ओइदबा आरके रामेश्वर अमदे यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मणिपुर के प्रेसिडेंट ngangoम ब्रजकुमाना मथंग सिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदे गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुग्या खिबग लोइनना ngasiगे फुटबॉल फाइनल अदुदा कैसाम थोंग FC अमदे
VSAI Thangwaibanta Anina Akan Mamong the Lamba Dauduna Sanakiba Mas Aduda VSAI Thangwaibana Kaisam Tonga Epsibo Pansant Ani Amada Maitiba Biduna Taruk Suba Sangai Tropigi Mapu VSAI Thangwaibana Waibangam Cray Purbon Finance Mess Aduga Mariladana Morang Assembly Constituency MLA Tongam Santina Pundorok Pada Malengi Mapam Ateida Pangdraba Tanglaba Sangagi Bing Lodana Veteran Football Tournament Ama Pangtopa Asima Tamoidanung Siba Amati Adama Pawi Nomagi Musilaklaba Sangai Kanbage Pandampa Ama Tambagum Lamdam Asigi Masang Naraba Veteran Sanari Shingbo Yonkana Bage Pandamda Tournament Ase Silapa Asimak Haining Aletana Tagale Haiki Howzig Arabada Maroiba Pau Amona Pizari Umbudra Mapan Suba Independence Day Ge Palantoram Paks and a Pangtong na Cray Kumatoi Suba Toba Mayro Singin Students Martyrdom Day Ngase Palantau Cray Loinana India Lengana Indo Myanmar Ngamkai Sambal Kansan Ba Amadi Satok Sasan Tauba Tingbagi Matang da UNC Gi Miho Singna Manipur Gi Governor Ga Unaduna Wari Sanakre Imes PAODAM Ngasagde Matang Sedaloi Chare Meng Tabire Basangbo Amokahna Krumzare